मॅनेजमेंट लायन जी आसता ती कशी आसा मे बी स्टेप वायज आमकां मागीर डिस्कटावन सांगात. ओके ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल जेन्ना आमी स्क्रीनिंग करता, हाव ऑफन आमी स्क्रीनिंग करूंक जाय, कितल्या फाटी स्क्रीनिंग करूंक जाय. फॉर एग्जाम्पल आतां एका पेशंटाक डायबिटीज गावला आयज, ओके. सो द फर्स्ट टायम दॅट यू गेट द डायबिटीज डिटेक्टेड, शुगर हाय गावला, तेन्ना यू आर सपोज टू गेट अ रेटिना चेक, अ फंडोस्कोपी, बिकॉज वी डोंट नो सिन्स हाव लॉंग केन्नाच्यान तुजी शुगर हाय उरिल्ली आशिल्ली. ओके, सो वी वील गेट अ बेजीक रेटिना चेकअप एंड इवॅल्युएट एंड सी वेदर द पेशंटाक खूब वर्सां जाली हाय आसा हांव कितें वॉट इज द रेटिना स्टेटस. सो द रेटिना वील स्पीक फॉर योर शुगर ऑल्सो. ओके, तुजी रक्तान कितली शुगर आसा, रेटिना वील डू द टॉकिंग. ओके, सो ते एक जालें. अनदर थिंग, इफ नाव यू आर ऑलरेडी डायबिटीक, यू नो योर डायबिटीज, you are there diabetic since many years, how often do you get your fundus checked? So every year, minimum every year, annually once a year, you get your retina checked, so that you know for sure that you are not progressing towards diabetic retinopathy. Okay, now if you have been detected with diabetic retinopathy, आता तुमका आसा diabetic retinopathy, bleeding आसा, सूज आसा, कितें आसा, okay, now the ophthalmologist will grade you, whether it's mild, moderate, severe or advanced. Okay, advanced diabetic eye disease, and will accordingly call you for follow up to see the retina, and accordingly will decide the treatment as well.